Borkita.me zoom tu nula pa ulen abelte na ninjana patchen bia en thazang lakti dinga kan nubupinya kan chimpiak mi mak ngan pasha amelaisu en kolisri tiang kha selai chu chunga atoi kho chuin pakhat mun khat te kha patchen bia kha krala jesu chu khulona a tho thani chule achun mi pa pakhat ahung ti e amaya khu abili saya nang ma chu mi thana se zungza nu nak mu ok zaida katwala tia ati ninjana atlanta en chim kadu mi cho kham nak cho jesu khri thong long in hu kho si ti mi khase en hena kan rami bible chunga zaida kan hu kan ti achon mirum tlang wal pa ni jesu khri kha sina avakali zungza nu nak ka cho kho na ha zaida katwala ti mi kha kan hu e hi bikhal nak hi khrifa pakhat asimini chun khalok la bikhal nak si kan ti kho jechatia chon kan boy pa jesu khrini mi pakhat ni velai pumpi hi aning pi hei chawdi manselo zungza nu nak asung tung a chon zaital abyak hamo ati khrifa kan si no chan bik mi cho zungza nu nak kan cho khona te ni sa se jecha chon hi mi rum ta pa ni bikhal na atwa mi khrifa via te na kan ai o in atwa ti kho se e kan boy pa jesu khrini zetin alai ti mi kan chau than te ya hi mi rum padam gal pa ni hin kan boy pa jesu bi khal nak he atha ngai khatle achun atha ngai na te en abi khal dan ni apa tia ke chu ko ro je cha tia chun zung zan na ka chau kho nak ha je da ka tu ala ati hi mi rum tang pa ni hin zung zan nak ti mi hi ma to ser nak ma zuam nak e mu kho ok en ken amu cha khen asirwa tia karwa de cha tia chun patchen den fia ten akan chon pek mi cho zungza nu na nan kan hu khona de cha chun patchen jesu khri zum nak thong na si ti kha bible chong fia te kan mu chon an pathum le ruk chunga patchen ni bele hi adot tok sa cha afa ngai chun te kha ape chu cha ama zum mi bia te chu zungza nu na kan ngai la ati amma azum mi bia te chu zungza nu nak an ngai la ati jesu khri zum nak thong e zungza nu nak tin hingai kho si ti mi kha pakana ka chim ka do chon apan hi naka chohan angan parok kwa chunga zaitin kan hu tia chen jesu khrin ati mi cho pathian ni to na se ti an du min ha cho atha mi zo mi aseti pathian ni to na se ti akan du bik mi cho ama jesu khri zum kha si ti mi zo kan hu kho chon apathum naka romangan pat nga ame parok chunga zaiman atwa kho lo mi kan si kauri lewa khan chu chan theng te a chon khri chu kan cha athi ate zaiman atwa kho lo mi kan se lo khri chu kan cha athi ate cha chan kham nak ti mi chu kan ma to nak thong an se lo jesu khri zum nak thong in ase jesu khri chi sen thong in chau kho mi ase ti mi kha thi babel chana fia te akan chot be mi chu se chan apali naka langtar than ka do mi chu efes angan pan ni pariat pakwa chuang zai tin kan hu kan tia chon kham nak nan mu mi cho nan ma tua nak thong asalote avel thong in an kham ate nan ma tua nak thong in asalote kham nan se cho avel thong in asi ate ja chan kan via te ni kham nak kan hu mi cho kan ma tua sar nak kan ma kan zoom nak thong in asaloe jesu khri e athi sen jesu khri ni akan dot nak ro kan hu mi si ti mi chim ka do iban to kan chim te ka khen to sar na khe a hawlo ka di na ka salo kham na ko ma kan chimi se kham nak cho minung ni to khomi salo cha chun ka ni kan je mi thong cha dok nak le je da kan mu tia chun klang wal pani chun zaitin da minung chu kham nak chu kan cho kholai ti jesu ne lai mi cho pathian ni ato kholo mi umlo te minung cha chun yes kholo te achim du mi cho kham nak ti mi hi kan ma minung ni to khomi salo pathian ni akan tu pe mi se jesu khristo aka kham tu se e jesu chu ka bol pa lai ka pathian asi ti akan chawla ni kan zumi chute cho ama jesu khri kan zum nak thong e sacrament kan hu e chu sacrament pakhat nu pakhat kan chaw nak thong in kharawa kan thang che kan thong che ne chute cho kan ni cho zum zal nu ngai tu kan si ti mi khanin chana thaza pe kan tu na kan dilak sa bo pan tha in thachwana kan pe yak sam ko se amen